Adom, Nili Karbi Birta Thanbang, Sami Sonaris Rahampi, Aprangsi Birta Tepi, Arjukta. Hampang in Koraplia song atum apindeng away pinpen kachesong. Bogasan along mini drain kasalam Japan Kangpur. Tomorrow kita ngapor si Town and Country Planning Pen, Dendor Kehang. Non-Arjita Birtang Don Pen. Hampang in Korapli asong atumpen jang mini paying korai CR ni apindeng awe pinpen. Difu manja kacelenga tawarpi rong ni hangpen Karbi Autonomous Council Secretariat Building along an armu jengsi kacesong asai kereng. Kiramtang arni pen hampang in Korapli asong atun chilang pet pen non Karbi Autonomous Council kachari bom asol karatumapan pinpur ano kepajir pon lapen dharna stami kepadopon api anta pini arni kan nat asai gereng bot bedera jok jang mini pai ingkora isi arni ongdung hampang asong klepang bot chingrum si difu manja kacelenga jawar pi rong ni hang pen Karbi Autonomous Council Secretariat deng abe pi Nito mana Pacino, nito kaya kita kita lo. 60 kami mana nito may kichilo. We are dead already because 60 is not implemented. We are dead already. Nito kaya kita lo. 60 protected that. We are dead already. Kill us, shoot us, shoot us. Baro, all Facebook, all YouTube and everything, all support us. Now the privacy is risky. They want to keep us in jail. We are about to die. They want to use the power, the political power, and keep us inside the bar. Bangso kacesong asai gereng pona birta long si SDO Jyotirmoy Daimari lapen police asai puatung tong sekot pen Ru Central Community Memorial Park adung along an paledun si armu jejeng ke bang atumapan jingwai jingsai dun lo lapen labangso putak ke jingwai Ponji apa Deputy Commissioner lapen Karbi Autonomous Council kachari atung pen ke jingwai ram sarji apan hapa asok atumapan aning patidun Apor arni hotsi ke phamon arni pathik pontang lopusi birta longdun. Labang so asai hampang in Korapli asong atum jasemet pen. Ke padopon I athe ke council election ke padopon jiapan ek lapen rules kasilam pon pedet ajok in long asu kandidat atum si ratchari ajakong alongda nang jejok tung tanglo. Lapen 6 schedule ajakong ta ke pabe ajok ta ke do vek Karbi akhe atum ke pini arni boreng avarsai Longli pelang lapen beha bepar pen danglok ason do anta aron repen kita bangasina atumsi chipari deng pon laplo lapen anparta Karbi Autonomous Council kachari pon ratcharia song chapo atum kuti rat atangka kichu pangli majok inglong aso rat atum pini arni amithang apleari kachinamji apan anta kaduret hepik binonglo lasipini arni bangso pindeng ave pinpen armo jeng kepadu He mentions that the Karbi district is a tribal area. So, the voting rights should be given only to the tribal people and those non-tribal people who have stayed here from the qualifying date. 12 years before the qualifying date, that is 1st March 1950, they can vote here. They can acquire, they can achieve all the rights that the tribal people are having. All the 25 organizations are here. We are standing naked to protest against the Autonomous Council for not implementing our demands. Our demand is to prepare a new act and rule according to 6th Schedule of India, paragraph 2, subparagraph 7AB of the 6th Schedule to the Constitution of India. Under paragraph 20 to also make a new electoral roll only for the Hills tribe. That is why this is our demand, that our demand should be met immediately. This is our fight. We will struggle more and we will agitate more for this. Nasi, labasong hanili kong kadowe kachisong, nakilahalo, pinireng ang sepa nito kachisong lalo, council bari ito kapasara.
Number 23 Bogazan MSC constituency angkang Bogazan Market along mini drain kasalam jiapan MLA Dr. Numol Momin Arideng pen kangpu pon pusi Cut News Channel apherang ke Bogazan pen birta nang pale. 5th ASFC Interim Devolution Fund 2016-17 Aparman Pen Bokajan Ahitia Long Drain Kasalam Ponji Apan Jangmi Nipa Inkoirai CR ni Aluhi Sarpo Aman Pen Kachetong Dun MLA Dr. Numol Momin Arideng Pen Kangpu Pon Labangso Amailong Karbi Autonomous Council EM Mate MAC Jivan Chandra Pathak Pen Chenglok Ongdung Ketheke Dinga Tumta Chetong Dun si Bangso Amayalong RDP Dun Rinti Difu Rong Sopi Ward number 3 angkang ar lokedo Rong Marjong Matipung Pen Joycing Rong Hanga Hem An Kacheleng atowar adak Brick Soling atowar kasalam ketang 2 ana PC tender alo ke hang husi Cut News Channel apherang ke pen birta nang pale. Town and Country Planning asai ka malong ke damtang jangmi ni pai ke thom arni si birta alo along tender ke hang pon lang. Lapenan parta tender ke hang ke pajut si arnia bangke jangmi ni pai kre hini ansi patik ponlo. Bonta ke mahumemi alama bangke bangso asai kampen ke hang pon matipung pen joycing rong hang ahem adak kacheleng atawar abangke non ketang tulo. Town and Country Planning asai ka matumpen radapan ke pamanghu kalilangma. Jongsi asai ke klempon tang etlo pulote tender hang pon pedet nang jia potlo. Halapu Town and Country Planning asai phua tumpen bangso tawar kasalama putak thangta chini dunde EM dorsing ronghang jongjung pensi paklem det tahai popusi ningjepon sai ke paklem toy alo mate work order pipajir pon pe ako pen jongsi sai paklem et ulote tender kachojok dunatunke kopisi manpo lake radapan aparlo chajor kalima Non kedo bom sarkar kacharia sai phua tum BJP arona tengke asapta klempon bangvesi amethang jongjung alia phansike klempon pinak pusi chirok tok arum atum pen ningjerinti lapena kam jongsi anut kapre ka phan paklem bomlo lapen ketang thulo pulote kopia thesi tender alo ke hangnang po lake kam kachu hang duna bangphu bangphia tuma phan ratcharia jakong kachipak lang asai si klem rong lopuda ongdung difu rong sopi ke doa radatum ningje pontu non malom so parapan dihina parman birtamo ington pon iksinang বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Netrajoti Optical exclusive branded spectacles showroom Visit us at KST Road opposite Member Hostel, Difu, Karbi Anglong. Ready to go beyond from electronic cooking items to television and Spectre range of electronic kitchen and home stereo. All this in one place, J. Lakshmi Enterprise, the Panasonic premium partner in Difu.
Dihinamo api putat birta along wangtulo. Jang mini paing korai CR ni anerlo por pai Asia por Japrajan second Ashram Hempulo Kimon along Akimi Community Hall ahem kikim jiapan MLA Dr. Numol Momina Rideng pen long eke sampon. Boloram Pangchu pen kachipehem pupona maelong aluhi sarpoman pen 17 number Bogazan MLA Dr. Numol Momin Chitongdun Anparta EM Surjo Rongpar EM Jivan Chandra Pathak MSc Jagat Singh Ingti HNT Chairperson Kadom Terangpi Lapen Penang An Ketheke Dingatum Chitongdun Maelong ka Chitongdun aluhi sarpo MLA Dr. Momina Rideng pen ingpupon lo Kaching hon pen hilitum la dagja langsung kimona dowana pan labangso si community hall ke panongpon labangso chief minister antai pan 1718 and 1718 apama hilitum pan ladak community hall Lasu committee hall ahem kikim jia phantanga la krepo panong pilo pusi MLA ningje lapen kikim kerang pameji aphanta tuning report BJP government atum pen ken un an pen kapre khe dhorom atum aphanta kerap pipajir bomlo pu ningje pensi mesen pen mai bachunlo Nonjong People Party atum pen ke bangji Karbi Autonomous Council MSC election along kachipati dunji aphan PP klembang phubang phiatum make padopon People Party asong atum penta non kewangji Karbi Autonomous Council MSC kilik along kachipati dunji aphan pura dode sam sepen along mai padopon bomlo nonjong ke padopon amai along PP amai pura jentimung chunbang sargiri rongphar Hamren MSC constituency pen kachipati dunji abangphu imbe Bitung Rengthama MSC constituency pen kachapati dunji abangphu Nobin Sangma pen chenglok ongdung armua tumta bangso chingwai chingsai along chetongdun rinti Hoise apni BJP kumar gusiko army juana hai amne biya phaisu BJP karon garo rai je 80% BJP biya phai garo phai je 80% PP party atum pen ke pachini ponatengke EM Mongol Singh Timung ke claim ke dam ke chokche amethang a constituency aphan Kachilangle lapen rat aphan kapanong kuti atangka kacho panglim pua koi ke do ajok ke ongdung Hamren MSC constituency aradatu mate BJP party aradatu PP a party along chepa ogdun tanglo pusi birta pachini pon lapen anparta ke wangji MSC election along a constituency 10 along ta People party atum pen kachapati dunji alamta birta pachini pon thu Nona ba ke bangha angtana racharia song National Political Party lo angtana racharia song tumbangke ilitu makhe kan tim phan ipawir je phan siksidul lasu pa script lasu ke pawir phan Pinia birta bangke la pon sikang tonik lo langi bom thakat news channel tume thakme kurang thu